Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cicir guys. Udah mah sehari pol. Iya deh iya. Dan mai terus akin odi dia apa deh mah? Enjak aku terus akin dulu deh ya. Ompang lewat berkai. Ini gandeng sama punya Haji Sofwan Kelampar aktor muda nih guys. Oke so, saya Budi guys. Tadi Ji tak tasar guys. Panak kada guys, biasa nama akar ya guys. Coba bisa ya guys. Makan bisa guys. Oke siap. Jalan bampar ya. Ini dua. So kon apa? Jalan bampar ya guys. 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 Ya jadi kena guys ya. Nyerkap kapi dah kena guys. Kopi lentang, kopi sebenap. Wah jauh. Jauh. Yang sumbernya apa ada? Nyaman kopi lentang. Kuro nyaman sih tak ada. Nah, nyaman tak ada. Di sana tak ada sebenap. Semenap. Jadi kopi sebenap. Yang kalau warnanya itu tetap sama-sama hitam. Kopi leteng. Oh, tondu lah. Ayo tipin. Coba. Tipin. Oh, Buron sih. Buronan deh ya. urutan kelas kakap apa kelas apa ya? Nah, kelas junior. Aduh, ya Allah. Lalong bolong guys, ya ning lapangan euy. Jo. Jangan video guys. Haji Sofyan. Wah, door to door guys. Door to door muda. Iya boleh guys. Dan gelas kakap. Using lamun. Juga. Lung teduan kilo. Lung teduan kilo guys, banju guys.